Abukho omunye ugebengu emhlabeni ungangumhlaba wonke obungangicika njengalobo bugebengu lo. Ayikho into engicasulayo njengesigebengu esisebenzisa abantu abazalwane ukuze sona sondleke sona. Abukho ubugebengu obudlula lobo bugebengu lo. And asikho esinye isono engisibonayo ungasenza kwabazalwane. Ungababulala abazalwane. But the fact that uzosebenzisa uNkulunkulu as ibhizinisi. uJesu Kristu ngelinye ilanga ngiyakhumbula ngena laphana ebhidliza laphana, mainly because kwakukhona abantu ababesebenzisa ithempeli likaNkulunkulu as a form of business. Bengekho ngaphakathi ke esontweni, bengaphandle, they were outside. Babe bengaphandle bedayisa lapha ngaphandle, bedayisa lamanje babadayisa. uJesu Kristu ecasukeni uJesu Kristu babuka bengaphandle. Wena into ukuthi khona umuntu ozoba ngaphakathi endlini kaNkulunkulu, phakathi inside, abe phakathi adayise ngezwi likaNkulunkulu abazalwane ukuze yena ha, yabona angimazi uJesu Kristu ukuthi engakwenzani ekubuka wenza leyo nto. And